usikhotheni wena yabona mina ngifisa ukuba unyoko uzomenza nje naye ungahlonipha angidingi kunyanya kabi wena futhi uzokhuma uzokunyanya nje mina ngiyindawo mina umyeni wami ngiyindawo noma ungathini baba uthi ayiboneni mina ngizobeka ngikushaya angijanga uzoshaba wena ima umama wakho ngeke uzulwe naye kanje ngithi hayibo uqonda uzoshaba akasiyeni mama wami lo mina akakaze nje bomama wami lo uzoshaba uqonda uzoshaba ufuna ukwenza uzolalibaliwe wena ngiyakutshela wena uzobona wena uzolalibaliwe wena ngizokubopha uzobona hawu ngiyandla usikhotheni ntomani ngizenzisa ngithi uzongibiza usikhotheni ekhaya hayi wena mama uyinyongo wena uyanginyanyisa wena ozenzayo nje usikhotheni uyanginyanyisa ntomani engahlini ngafuneka izitshela ukuthi ipheka yenza ukuthi usikhotheni wena ungitshele nje ufuna ukwenzani ufuna ukwenzani ngoba mina ngakhulele namuntu wena afika nemthwalo nonyoko mina ngizogcoba mina ngeke ungenze lutho mina khululeka uzobona mama uyabona izinto ezikanje yabo wena ngoba uyimbo ibambe ngakho ke manje uzofuna ukuthi hlangene nami angifuni futhi ngeke mina ngizwe ngawe mina khohlwa umyeni wami uzwa ngami kodwa selokwafika la ekhaya ngisho amaqatha ebhodweni ayabalwa hayibo sozaca ingobongela izingane zakho angangena izingane zami abofuna nezingane zakho le mqondo ehlezi igijima la ekhaya usemko hayibo zizokwenzani sisekunini ingane zihlala ngani kanti ezaba uyangimangaza wena hayi kumele ihlale kuyingane zakho ingakho sesithola iqatha elilodwa ngisho eplatini ima inkinga iqatha elilodwa cha lo mama nje hayibo ngeke ufike ngisho amaqatha ekhaya seyabalwa lo mama wenza ijumba lezincane ezibazane hayibo ngeke wena sizwe ngawe la ekhaya uzozwa ngeke kodwa mina nje kodwa ke lapha khona kabi ekhaya never ngeke emzini kamama uvela uze uyibone kubona sengathi kwakho lapha ngathi sehotel lapha unamaphenta akagcwala line lapha ebathini ukansa sibleke thina namapitio akho u-size 40 ngeke sikwasa hayibo uqeda yonke indawo manje uqonthi uzokho kodwa lo Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani alile kwamhlabela ingane awusoni madoda le phansi manje uzithwa ke ngakubala nduye egcini kodwa ke asikho lapho silala isikhona babukeli santhana nonke la nikhona eAfrica yonke la ukhona noma ngabe upheshe siswami ngibingelele ngibonga nokuthi ke ubekezele nje lonke sizobuyela kuwena ungakusilandise nje yini namhlanje eyenza ukuthi kahle sibe la ngalesikhathi ngiyanibingelela nami Vumani igama lami ngulungile ngoba kaNtombela nginenkinga la ngihlala ekhaya ngihlala nobaba umama akasekho ekhaya manje inkinga yami ukuthi ubaba usethole omunye umuntu omusha azwana naye lo mama lo ngasho ukuthi umama noma usisi asiboni ngasolinye manje ngithi ngizama ukubonisana nobaba asizwani futhi naye manje sengithi ngicela iVumani ingenelele mhlawumbe ngangilekelele ngoba lo mama ayingeke asimdinge ekhaya nakancane simdingi Mokhuluma ukusilandise nje mhlambe lo mama uqale ukumbona phi mhlambe ukulandisa umbukeli ngoba mhlambe lo mama okhuluma ngaye akaze afike la mhlambe uke wafika la uqala kwami ngaqala ukumbona emafonini imkhombisa nawo umakhelwane kunomama nje bala endaweni abangitshela ukuthi ubaba wami ngathi usevukile ngisho abangani babangitshela baba kusevukile lapho siswa sendaweni engimaziyo kwamina bengayikholwa kodwa leyo kodwa bathi mabengikhombisa uyazi ngabona ngempela abaqinisile kwaya ngokuya hawu ubaba usemcele ngisho ukumcela uzositshela akasicela akasibuza uyasazisa ukuthi ngiyomcela lo mama asihloniphananga futhi nanaye ubaba khona lapha ngiyamanje yonke lento nje asiyithandanga ingabe umbukeli uzothi mekubuka lapha ethi hayi ngeke njengamanje mhlawumbe unomona wena mhlawumbe ngabe unamuntu ozwana naye mina nginaye phela kodwa ngisamncane baba ngiyamhlonipha ngeke vele ngimveze isinomi kanjani kodwa phela nobaba naye kumele asihloniphe naye kumele sazanise ekhaya phela lapha umuzi kamana mina mhlawumbe abantu abalaleli bazothi ufuna ukumcontrol ubaba wakho ngathini ngalokho mhlawumbe angisho ukuthi umuntu obuka njengalapha manje uzozona mhlawumbe uphazamisa injabulo kababa wakho sebengamanye bakhuluma abakuthanga ndawo owami phela lo baba nathi asithandi ngaye ngeke adlale nombane simaziye endaweni akukwazi yini mhlambe since efikile mhlambe ngabe khona into errong ke ayenzayo ke
Lo kafika lo mama ngisho isitolo sababa sahambi kahle ngathi siyawa ngisho ku manje lo mama wathatha yonke imali yababa uyefita ingane zakhe akwazi ngeke nathi asisatholi zonke izinto ngendlela ngeke mhlawumbe umbukeli uzoyibuza ukuthi ngoba ukhuluma kangaka mhlawumbe awusebenzi mhlawumbe wena ke ufuna ukuthatha yona imali kababa le ungathini ngalokho uyiphendulela ayikho inkinga phela ubaba wami kanti kufanele ethathwe ba thathwe lo mama akwazi ngeke ithathwe lo mama nezingane zakhe kufanele ethathwe ba kufanele vele ithathwe yithini imali kababa okay mhlawumbe ngabe uke wazama ukuthi ukhulume naye ngoba uthe namhlanje ucela ukuthi sinihlanganise naye umama yena ngikaze ngize lithola ithuba ngikhulume naye cha ngazama ukucela ubaba ngithi mangibonisana naye ayakangizwa kahle azizwananga inkinga nje lo mama mina ngiboni sizohlalelana ngeke size sikwazi mina nje angikwazi ukumbheka emehlweni angikwazi ukukhuluma naye ayikho into esile ngayikhuluma naye angeke ngikwazi nje ngiyahluleka asiphilelani ngeke afuthi asoze angiyiboni into esoyiphilelalela mina naye aboni senze njani kodwa wami ubaba amshiye phansi hey South Africa sike sivumele umama my team ningisondezele yena sike sikhulume naye sibone ukuthi kwenzeka kanjani esasondela nje umama mhlambe namhlanje uzokuthi ukhulume konke okusenhlizweni angizokusho konke futhi anginankinga ngisaphi ngimlindele namhlanje mhlawumbe uzongizwa oba vele ngiyithi mangizama ukukhuluma naye ngithatha ngibhekisele ingakho singatholani mina naye ngabe mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe ubaba wakho lento izomphatha kabi mhlambe njengengane yakhe uzothi ukhwelezela ingane uma wakho naye ubaba nje akacabanga nje ukuthi lento yakhe ingiphatha kabi asicabangelani ingakho nginicela nami thini izongisiza la asicabangelani mina nobaba bangicabangeli nami ngiphethe kabi nami angiphathekile kahle angeke ngikwazi ukuhlala naye usenomkhubo okuhamba ngamaphenti manje lapha endlini ngeke ufice ufufe emzini nomfazi omunye umfazi uzohamba ngamaphenti uma wawakha kanzima ablo yamuzi nobaba angeke ngivumele nje noma isiphi isidwede sohambe somodela ngephenti angeke kwazi akwazi ngabe mhlawumbe unangaka iminyaka mina ngina 25 ngeke kodwa ngize ngiphathwe lo mama ngeke ngilawule lo mama ngimdala nje emzini kama akwazi ahamba ohlala kubo naye nami ngihlele ekhaya uyangicika nje mina lo mama ngeke ngize ngikwazi ukuhlalana naye sorry ngiyaxolisa ngeke awucabanga ukuthi mhlambe abalaleli bazothi mhlambe ngabe ususendlini ususe emzini wakho hayibo yena kufuze ngabe uzohlalelana nobaba wami emdala kangaka emncane kanjena yena wahlala ngani kubo naye akahlale kuba ngimdingi la abona senze njani ngeke ngize ngikwazi ukuhlalana naye ngabe uyena umuntu esikhuluma sawubona mama yabe yebo sabona njani siyaphila ngabe siswami uyena umama esikhuluma ngayo uyena lo sisi lo angazi umbize usisi noma mbize umama yini kodwa uye lo uyaphila mama ngiyaphila kakhulu ngiyaphila ukhamba kanjani ayikhamba kahle ngiyamangala nje mangona umntana wami la ulungile mhlawumbe uzokushaya ngesurprise hayi ake ngithembe ngiyamangala impela uma ngimbona la uright kodwa lungile angikho right mina ma ngiyamangala ngikwazi ukwenza ukuthi ungabi right angikho nje right yini nje kwenzakalani kanti mina nje nginenkinga nje nawe mama mina nawe asihloniphani awungiboni awungazi ukuthi yini kanti isekhaya lapha umuzi kaMalo yaya uzenzela umathanda ukwazi ungafika emzini weminye umfazi uzozenzela umathanda mina sengathi angikho ngikhona isekhaya phela lapha umuphi lo mathanda engwenzayo ngeke ungitshela ukuthi ungafika emzini womunye umfazi uzozenzela umuzi kaMa phela lo yaya ma waze wangithusa ke mina bengithi sizozwana kahle nalabantwana uyena yedwa umntwana engimbone ngathi unenkingana angikwazi ukuyibona kona okufuneka kwenziwe noma ke mhlawumbe kunomunye umama amdingayo mina angazi mina ngasuke lokho kwafika wena nje lapha ekhaya ma izinto ayisenzeki ngendlela njalo sesinciphisele ngisho imali esiyiphiwayo akwazi ngisho isitolo ngathi siyawuwena nezingane zakho ngeke thina siphilelane nawe muthi isitolo ngathi siyawa qonda ukuthini mhlawumbe ngabe uqonda usudla imali hayibo obvious akukho okunye obvious uyayithatha inyezi izingane zakhe senze njani ke thina sihlupheke thina ngenxa yakhe ngiyaxolisa ukuzwe lokho kushiya umntana wami kodwa ngikazi kufike kulo intentions ukuthi nize nizizwe kini ningekho right mina bengenza konke njengezingane ingane engiyificile ngithi sizozwana since ingane umuntu osifazane kodwa indlela enza ngayo nami iyangimangala lo mntwana uyashinga yini ukushinga mama ucacisela umbukeli okay uyumntwana oshingayo nje onenkani angazi ukuthi mebona mina futhi ubona ingane enye yini angazi ukuthi kona kuphi sefune ngikwenza sengizamile ngayo yonke indlela ihlezi complain day and night kuba bwayo esitolo labantu lo mntwana esitolo ufuna umathanda ufuna ukuzenza noma yini noma yini mama inoma yini ukubiza yonke into ufuna imali ufuna ukudemand kuyabhalwa phansi mina ngifice ubaba engabhali mina ngiyabhala manje yonke into
kuthi okay senze kanje istop sikanje uzoyenza imithetho yakini ekhaya fika nemithetho yakho uzoyenza ekhaya awuhlali ngani nemithetho yakini kini yiphi leyo mthetho siswami hayibo uqaleke nini ukubhala ekhaya uyena ufike nokubhala ubani obebhala ekhaya akubhalwe ekhaya wena uzobhala ekhaya ubani wena ozobhala ekhaya lengane ethiwa ifuna ukutshontsha ingakho zingafuni ukubhala mina ngiyabhala yonke into khona nje stop take nganyama yenziwe ekole enkulu ngoba ekhaya sibhali umyeni wami losikhuluma ngayi ubaba wami nami mina ngeke ngikwazi mina ukumela lo mama futhi lo mama lo ekhaya usengibekele ngisho isikhathi sokupheka mina ngibekele ngisho indlela yokupheka mina ungitshothi ngipheke kanjani angenze njani ekhaya hayi akwazi ngeke mina ngikwazi ukutshela lo mama awucabanga ukuthi njengomama wenza into efanele engaye kephi hayi ekhaya lami akwenza ekhaya lakhe ngeke ngikwazi umhlalelana naye mina ngisho ngibingelela abantu emgwaqeni sengitshela wena sengababingelelo ba kwakho noma kini hayi ekhaya emzini kababa mina ngwenza umathanda wami ngendlela yami ngesikhathi sami futhi njengoba ngisuke ngikubekela isikhathi sokupheka inkinga yakho ukuthi ukuhlaza awuhloniphi awukwazi ukuthi egate-ini ufuna ukuhamba ubingelela abokani besilisa mina njengoba ngila ngithathwe le ngazobekwa la ngizoba umama kunina hayi ukuthi ngifuna ukucontrol isikhathi sokupheka mina la ekhaya ngifike ngafikisa umthetho ukuthi sidla ngo-6 o'clock akwazi nangu yana nango past 7 usayocwenga i-rice akwazi akafuni ukwenza lutho kodwa imali uyibiza ngegama ngisho ubaba wakhe uyazi uyambona ukuthi ingane enjani ukuthi ngeke uhleze upressurize indoda uthi ingane yakho inje ingane yakho i-wrong ngiyozama ukuthi okay uthi ngibonise ingane wena la ekhaya ufika susa ngisho iy'thombe zami indlu yonke wena sekuyikwakho la ekhaya kumele ngenze njani hayi bo ezami manje ikwakhe kusho umyeni wami mina ngizokushiya umyeni wami kephi khona ngikholwa nje mina akakazi usho lokhu baba akakazi wena nje wafika nomthetho wakho la fisa uzo-rearrange la ekhaya ngeke uzozenzela umathanda kodwa emzini omunye umfazi uyisusele imithombe zami wena hayibo isekhaya phela ulindele ngani wena uyahamba ushiya ingane yakho vele nengane yodwa mina ukalala ekhaya uyagrova sisi kanti ngimngakanani ontangami bayahamba busuku benzeni ngenze njani hawu nami ngiyadansa hawu ngeke ngingayi kodansa mina awucabanga ukuthi lesikhathi osidansayo mhlawumbe unga-invest wenza izinto ey'ngcono njengani kodwa njengokuthi mhlawumbe emini nje ngisuke ngikhona la ekhaya ngiyapheka ngenze yonke into nasesitolo ngibuye ngiyi kodwa kwafika nangu yini ecika kakhulu kunazo nangu umuntu ongicikayo nansi into engicikayo iyodwa mina kuphela isifika nje mathanda yonke into la ekhaya shintsha yonke into ngisho amabhodo ama hayibo iy'ngane zakho lapho ziyacaluza la ekhaya ziyaqawuza zashintshani hayibo ngeke sikwazi sisi ngeke size sikwazi kuleka nje ngeke sikwazi iyayijaga ayisakuvumele ngabe ukini okokuqala lokho wena ubushayeleni ungashadile nawe ubulindele indoda yama nakho-ke nje sekwenzekile hayi kahle wena nje funeka u-obheye ama-rules ama-rules akho ama-rules ekuhlula uyamhlula bona ubaba wakho usofuyamhlula ekhaya and I don't think ukuthi mina nguwumuntu wokuqala ongenile after uma wakho bonke abantu bakhisho wena ibambe ngakho-ke abazobe uzawufuna ukuthi ehlangene nami angifuni futhi ngeke mina ngizwe ngawe mina khohlwa umyeni wami uzwa ngami kodwa selokhu wafika la ekhaya ngisho amaqatha ebhodweni ayabalwa hayibo sozaca ingobongela iy'ngane zakho angangena iy'ngane zami abofuna umyane ey'ngane zakho le mqondo ehlezi igijima la ekhaya ushemko hayibo zizokwenzani zihlala ngani kini kanti ezaba uyangimangaza wena hayi kumele ihlale kini iy'ngane zakho yingakho sesithola iqatha elilodwa ngisho epletini ima inkinga iqatha elilodwa cha lo mama nje hayibo ngeke ufike ngisho amaqatha ekhaya aseyabalwa lo mama wenza ijumba ley'ncane ezibazane hayibo ngeke wena sizwe ngawo la ekhaya uzozwa ngeke kodwa mina nje kodwa khona bami ekhaya never ngeke emzini kamama wakho nkosi yami uyimina nje ungekhethe kwabaningi wathi ufuna mina manje wena ufuna ukumkhethela ngempela sobona kodwa mina nje ngeke ngizwe ngawe hayi shame hayi ngeke uye ndawo ngani yami ngeke nje mina ngizwe ngawe ifundile le ngane iqedile ayifuni ukusebenza mina ngafika ikhadi sikhona nje isitolo ngiyasebenza isitolo sasekhaya ngiyasebenza lasekhaya lasebhenki lihlala kuyena bayaphuza benza zonke izinto abazenziwe emhlabeni iy'ngane zonke kwaba wrong ukuthi mina fike ngifike lapha kulawa muzi ngenza i-control sekuwumina umuntu omubi futhi awunazo isikhathi esingakanani ufike ngisanda kufika uzocontrol emzini yabantu kawucontrol ngani phela manje umyeni wami ufuna ukungibiyela wangithatha ngifaka ekhaya ngiyama-understand uma ekhulumela indlu yanina ngiyakuzwa lokho kodwa funa abe nendlela yokukhuluma ahloniphe iyo indlela yokukhuluma abize ubaba wakhe ambeke phansi nawe ngithatha ungibhekisele nje wena ufuna ungizwa kuhamba ngolesihlanu uzaqala ukube ngo-Tuesday usey'ndaweni zakhe akaziwa ngeke ngikwazi ubebuya ngo-Tuesday ufuna microwave
yini microwave inyama nje uyaqeda apha kayiwashi Ngiyiqalayo, angithi. anginankinga ke nokudla kuyadliwa vele kodwa iba umuntu wesifazane ungabi lempilo ayiphilayo nje angiyazi mina kwi-microwave akayiwashe emva kalokho uhlulwa ngisho ingane yakhe eyodwa ngeke uhambe ngisho kuthiwa uyajola awungeke uhambe kulesihlanu uyobuya ngo-Tuesday ekuseni ingane yenzelo bani imini abuye futhi angangihloniphi angitshela ukuthi mina ngizodla umcebo kababa wakhe Vele. iwona engizele wona Vele, angizelanga-ke wona angaze ngifake ibhodi la mina angaze ngifake ibhodi endabeni yokudla ngisakhuluma ngokudla mhlambe ngabe udla kanjani uNkulunkulu amangazi noma udla ama-drugs Uzumbone. udle isinkwa esingaka Khulumela ngisho ukudla. Ingakhe engaka lo mama lo. Ukhulumela ngisho ukudla. Sozakha thina wena. Zozaqisa thina wena la ekhaya. Thunyiwe. Uthi udla isinkwa esingaka mhlambe ngabe isinkwa esingakanani mhlambe 8 slice Awungitshela. uhlezi nabangani uhlezi elandela ukudla mina wesilase ekhaya kulana. uyalandelwa nje Wena udle singakanani wena? last time when was it nje einsukwini ngafika ngingekho mangithi ngiyabuya uhleli nabangani uphekile mina bakwakuzwa leyo nto pheka kanjani mina ukhona isikho zikhona izinto engazenza uyamosha lengane ijwayele kubaba wayo imrula ukuhlalelana naye. yajabula kabi nje ukuthi okay ubaba nje uyimina nje kodwa lenkinga engibhekene nayo nje futhi yenze kahle nje yaze yafika la ngoba mina bengogcina ngiyiqoba ngoba ingane nje bengogcina ngiyishaya Kodwa uzumbone futhi. Khona umama nje. ukhona kodwa umuntu ongamela ingane nje Wena nje khuleka mina Ihlezi kulisa uyisa amacala. Wena ubaba usazokubona akakuboni wena. Akakuboni. Muthi ubaba usazombona Usazombona lo akekho umfazi nje mawucabanga indoda yakhe eyamshiswa yini ubehlalelene ngana indoda ubelinda ubaba azosikhulumelela ukudla ingakhe emngaka udla yedwa ngeke sikwazi ukuhlelana naye ngekusasiza kodwa wena kodwa ubaba usazokubona wena ngeke akekho umfazi nje wena uhleli akekho nje ukwenza lutho ngeke umkhontrol baba mina kodwa mina ngeke ngize ngizwe ngawe mina wena uzozwa ngami umuzla uzozwa ngami kephi khona sobona mina ngeke ngizwe ngawe umama wakho wamlalela angimlalelo wami umama hawaye awunayo into bangangimlalelo wami umama awucabanga ukuthi kumele umnikeze ichance nawe awunayo into akasiyena phela uma wami uyabona ngeke ngikwazi ngeke ngize uyihlula ngane shema ngifuna lo ngeke ngize ngize mina ngifisa ye kubaba aphume haphela ekhaya mase njani baba kuba bakho mina ungakwazi umwashela indoda iyayiwashela izaline ngqobondo uzomthola kodwa umunye ongcono kunawe bazomrula abangani bakho lobhema nabo wena nje kodwa hayi wena nje ngeke uyabhema yini sisi wakwangibona ngibhema wake wangibona ngibhema mina wake wangibona ngibhema wakukephi inoku nje koqala ekamereni lakho uhlala ngandlula uvuka eksena phuma hambe okay ihamba ingane imibuya wena uhlangana ngiklinela ngelilanga amangala ngithi ngiyawasha phela ngami ngizama ukuba omama enganeni kodwa nje angibhemi nanku kwayi isinqami nje singakanyani ejacketini ngathi hayi wake wangibona nangibhema mina isiqambi lekhombisa ukuthi uyabhema angikaze nje nokuthi nje wena uvuka eksena uphuma uyozubuya ngo11 futhi ehlale ngaklini endlini klini ngizoyenze njani ngoba ngeke ngikwazi ukubukana nawe mina ngeke ngikwazi ukuhlala ngibukane nawe ngeke ngibuke wena mina ekhaya awungitshese zami ukuthi ngigwaqeni ufuna kwenze njani ngifuna wena uhambe hamba kuyogana ke hayi wena hambe ekhaya hawu uhlaleleni awuhambi ngani wena ngisakumyeni wami hambe ekhaya wena shiya ubaba wami hambe ufunani ilela ndlela imali ngifuna wena uyekini nje kuphela waze waze wamncane uyinhlula wena nje ngifuna wena nje kuphela wambekini ngeke uzohlale uhlalela ubaba awu baba akakuboni wena akakuboni ubaba khohle ubaba kho nje usazokubona usuthi ngawu right ngawe uba kusho wena hayibo nangusisi bo right ngawe kodwa kana chance ngoba manje mama besuke wayibona impawu noma ungazi uyibona zani zokuthi mhlamba akakuthanda ubaba cha ukuthi akakuthanda sisi kade ngambona nje ngena ngomnyango yini wayibona ukuba chiki nje kuba chiki angitshela ukuthi ikhishlanina vele kanti laba ngambona nje ukuthi abe chiki kanti laba vele lama ngathi ukuthi sizoba right impela ngeke ngitshela ukuthi uzomodela ngethawula elifishane ekhaya hayibo nangu uthi umodela ngethawula elifishane njani hayibo emzinama hayibo ngihambe ngani hambani yokubukha ke nobaba yangibekela umthetho ngifika yangitshela ukuthi kunezitshe efuneka ngasebenzi ngandastandela njengomuntu omdala ngayiqoqa zonke izitsha ngayiphakisha ngayibeka ukuthi izoba happy phela lengane ukuze izoba happy ngangizokwenza njani wathi ufika nje day one uzodla ndishinyama udlela eplatini lama oniboba hawu kangazi ngani mina ngoba wena kwafuna uhlale nobaba wakho uthi baba sekunje angiyithandi 1 no 2 no 3 nahluleka nje kodwa ne oyakho
nahluleka uyayizwa indlela engahloniphi ngayo ithi ne-o yami nahluleka awucabanga ukuthi udeleli babakho umbiza nge-o yakho hayi uyi-boyfriend vele kuyena ngeke azabe umkhwenyana ngeke nje baze bashadele ubaba ulate umntwana shame ulate ukuhamba la kamzini kama wakho into ezokwenzeka anytime hayi ngempela yabo nje ukukhala ukuthi isitoli imali kwathi ungathanga kunemuzi wami ovuka ukuthi akazi ngesitshele hamba nje noma ningabhuka ngisho ukubhuka ngoba hayi la emzini kama okay siswami unanga umama uthi kunomuzi wabo ovukayo hayi sebengamani bahambe ngempela ngoba ngeke ayibo ekhaya hayi ngeke ngikwazi ubani ngoba ungafuni ubaba mina nginobaba nje mina ngisanayo ubaba nje hawu lo ngamhloniphi ombiza nge-o hayibo phela angithi wena nje ngicela mina na into engicela at least ngoba ngibekezelele for lesikhathi ngoba kunomuzi ovuka ngeke ngikwazi ngiyaxolisa uyayisholo ngeke ngikwazi uyayisholo ngiyaxolisa uyena uzokuhamba nje eqhubeke yasihlambu wena oyisholoyo ngeke mina ngize ngikwazi khohlwa nje amandla endoda alelephi ngoba uhlula ngisho kumphekela uyihlo omenzeli lutho wena umenzelani into eyiningi kabi hayibo kahle bo wena into eyiningi kabi uyangibona kufanele ufuqa lokudla wala ekhaya sibusha kona hawu angithi ufuqa lokudla sibusha kona osifihlela kona okuqalayo la endlini wena okay lento le asiyenzeni kanje ngoba ningaze nifayeleni ushevu ngicela at least mnikeze phela isikhathi noma esincane ke basakhamba ngiyaxolisa ababobhuka ne-oya ngeke nje lento eshoyo into engeke yenzeke khohlwa leyo ubhuka kwaziwo yena yena sezihambe yobhuka yonto hambe uyitshela bathi le hawu yonto hambe uyitshela bathi le ushame ngiyawazi amanyala akho khohlwa-ke wonke amanyala akho ngiyawazi wayifaka ubaba wakhe komashonisa ibhaji kwaze kwafika mina ngayifunda ngathi baba hayi ke ngoba usugcwilile ingane yakhe iyakucwilisa kanje wena ingakho indoda yakhe yakushiya nje yokujola nayo umama mina esami ingane ngeke ngiqophise eyami ingane ngeke ukuthi ngiqophise omunye umama ushana la kungafanele khona umntwana nje lo ubefika la mina ngikhona afike nabangani bakhe bekhindile shuthi wayidayisa nje babeze kumina abangani bami baze kumina ekhaya wayidayisa muthi wayidayisa shuthi wayefuna phela abangani bakhe bengene uyise shuthi ukuze bezomcontrola bemrawundi babeze kumina abangani bami bokwafika emzini ekuthiwa la ekhaya kuphekwa okay uma kwenzekile bepheka umuntu oyiphakela mind you ngaphandle kokukhulumela ukudla nani bathi kumele ekhaya udishe uvale kahle ukudla kubekwe ubaba kuzoyiphakela kodwa wena ubhizi ishaya isifuba uphethe ikhadi lakhe emgaqweni phela baba wami ufuna liphatho wena njengamanje nanti la kumina yonke into kumina ingakho ngamfuni lo sisi uyabona into engikubizele yona futhi si right mina nawe yona yonke le kodwa mind you ingane yakhe igadwa yini engeke ihambe khanquza yabo wena ngifuna ulindele wena ukhululeke uzobona ugade yazi ngeke ilanga yohudu uzobona wena ukhudiswa yini wena uyigade mina nawe ngesihlalelana kutshela yabo futhi mawuthi awuhamba nala ekhaya yimina ohambayo ngoba ngingajabula sekhamba wena ubuyiqhasa kanje kodwa ugade ungahudi ngakutshela hayi ngabe ngiyangithamba ukuthi uyazizwa ukuthi yebo ngizizwa kahle ugade wena uyangikhumbuza ukuthi wena athi umfakele into ukuthi ahudi kodwa wena ugade ungahudi wena uzobona ugade engahudi khona uthinziswa hayi angazi uzobona njengomfazi omdala ngitheni uzoselotsheliwe phela yena uzobona uzinjani ugade kodwa ungahudi wena ngiyakutshela uzobona wena uzomangala kodwa mina nawe ngesophambana shuthi kumele khambe mina kodwa futhi ekhama uthi awufuna ukuhamba ngingajabula kakhulu ngoba phela vele kahle kumele ngabe usune kwakho lapho uzoshaya kodwa sobona ukuthi ubaba uzovumelana noba uvela uze uyibone kubona sengathi ikwakho lapha ngathi sehotela lapha unamaphenti akagcwala line lapha ebathini ukansa silekephi thina namapiti akho awu-size 40 ngesikwazi hayibo uqeda yonke indawo manje uthi uzwa kodwa akazi bangishuleka iphenda angazi ukuthi into manje ngena ngisho fanele phela ngalileki angitheke indawo qeda wena wonke ulayini mina awu usize ba wena qeda indawo phela wena uqedile indawo nje uneke ngayo yonke indawo ngamaphenti akho amapiti akho asenayo indawo thina hawu lo muntu ukhola iqolo anginandaba neqolo lakhe uhlala nje kusayile ingane yakhe kade ngela ngisho i-rain suits ngoba nje kunetha angithi ukhona nje wena uphuma mina ekuseni ngagijima ngoba nangu ukhona nje uyahamba kabuyi
Ungangazi uzothi umgodi onganukwayo nje ngoba ngazi ngibona indoda esizobheka yena. Uhlangana. Sithi na 25 years ngabe nomuntu wakhe athi lo wami. Uhlanganaphi nezindaba zami? Usikhotheni wena. Abanye ngifisa ukubona unyoko. Kuthi wawumenza nje naye ungahloniphi. Angikudingi kunyanya kabi wena. Wena Futhi uzophuma, uzokunyanya nje. Mina ngiyindawo mina. Umyeni wami angiyindawo. Noma ungathini. Ubaba kuthi ayiboneni. Mina ngizobona ngikushaya. Angijanga uzoshaba. Uzoshaba wena. Ima umama wakho ngeke uzulwe naye kanje ngithi Hayibo uzoshaba akasiyeni mama wami lo mina. Akakaze nje bomama wami lo. Uzoshaba. Uzoshaba. Ufuna ukwenzani? Uzolalibaliwe wena ngiyakutshela wena uzobona wena uzolalibaliwe wena. Ngizokubopha. Uzobona. Hawu. Ngiyandlala usikhotheni wentomani. Ngizenzisa ngithi uzongibiza usikhotheni ekhaya. Hayi wena mama uyinyongo wena uyanginyanyisa wena. Into zenzayo nje ukuthi usikhotheni. Uyanginyanyisa. Intomani engahlini ngafuneka izitshela ukuthi ipheka yenza ukuthi usikhotheni wena. Ungitshele nje ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani ukuthi ngoba mina ngakhulela namuntu wena wafika nemthwalo nonyoko mina ngizogcoba mina khohlwa ngeke ungenze lutho mina ngeke khululeka uzobona khohlwa mama uyabona izinto ezikanje yabo wena ngoba uyimbokodo yabona kumele uthandaze yabo yebo ngiyathandaza kodwa le ngane le isingiprovoke kaningi le ngane angazi ukuthi ifunani ifuna ukumenzani uyise noma imfunela abantu ifunela abangani bayo wena ngeke ugcine la ekhaya khohlwa ngizogcina khohlwa ngeke ngigcine la kulomuzi sobona kodwa la kulomuzi mina ngiyakwami elivukayo isekhaya ngingahlala wedwa ngabe uzodlani ngoba ungafuni ukwenza lutho ukhona ubaba wami baba wami nje inqola ihamba nosayili baba wami uyakoduka wena ngemithi yini uphelezela futhi mina nje ngisazogcoba ngisazophelezela ngiyaphelezela nokuhamba ekhaya kule ngikunyanya angiyindawo ngizinza ukuzinza ngiyindawo khohlwa wami mina ngizofakisha zami impahla ngihambe ekhaya ngizobuya mase kuhambe lo mama minus 1 mayisaba futhi obephelezelwa mina manje yona kukho konke siswami awufuna angimsebenzise ngidle ngisho ukudla akuphekile lo mkhaya ukhathi nje ukudla awusuthi unjalo nje ngeke ubone ngiqinile okay siswami manje uphetha ngithini uyahamba ekhaya ngiyahamba ekhaya ngizobuya mase kuhambe lo uzobulawa indlela died of hunger ngizobuyela ngoba yonke into kumina njengamanje siswami akunankinga njengamanje yonke into musho njalo uthi uyahamba ayikho inkinga siswami siyabona ngicela uqala uhambe yabona yaze yanginyusela ingane ngoshukela yaze yanginyusela ingane ngeBP ngimangeleke angifuni nje ukuqamba amanga benginayo isayini ukuthi ayihloniphi kwathini kwangathanga kodwa lokho kwamanje kuwes kuyi red flag nje kumina into engeke iphinde isuke awucanga ukuthi mhlambe kumele nikhulume nobaba yebo phela into yokuqala leyo ufuna kubaba alazi udaba azi ukuthi isimo sesikanje manje akubanga ngidlade esifisa kube yiyona ingane iyalwa mina isolution ngokuthi mhlambe ngoba sikhona umuzi ovuwayo mhlambe kumele uyohlala nobaba emzini wena yaba kodwa manje ngeke phela sicontrol yona ingane siwama mase kufika isikhathi sethu yebo sinelanga lethu lokuvula umuzi ngesicontrol ingane hey Madube ngiyakuzwa abantu bakufisela inhlanhla lapha ama comment bayakuthanda ungathini kubona ngingathanda ukuthi abantu bengikhulekise ngibhekene nengwadla nginomnako wethu uqobo bengikhulekise ngoba manje ingane ivuke ngamandla angazi ukuthi inkinga yini noma ibona ubaba wayo kuyo njenge jackpot noma ifunani so bengicela nje ukuthi abantu babe nami kulesi simo uma kuukuthi nami ngihamba kabe ebantwini bengitshele kodwa manje nami ngize nganyuka lo moya ngoba phela ngeke kulokhu ukhonjwa ingane ekubeni nasekhaya vele ingane nje lezi ezinye zinjani lezi ezinye azikho njengale but ukhona lo munye ngeke ngimbone ukuthi uyathanda ukusi-adopta lesi style kodwa futhi ikisho masihleli nabo uthi hayi cha kodwa hayi ulungile nje hayi unje vele inkinga ubaba wasuke wamthanda kakhulu intandokazi kababa wasuke waba intandokazi kababa yebo so manje wazi ukuthi wonke amandla kuyena babukeli South Africa yonke siyanthanda kakhulu la nikhona ngiyabona ukunjani emhlabeni kaNkuluNkulu kuyomsiza ukuthi nikhulekise umama yabona kunjalo nje amen.